Ikoranabuhanga rigezweho, intumwa idatenguha. IT Zone, igisubizo mu ikoranabuhanga. Tugurisha computer z'ubwoko bwose, tukagurisha telefoni z'ubwoko bwose, tukanakora reparation za appareils electronique zose ku giciro cyiza. Turanguza telefoni na computer, n'ukeneye imwe tumuhera ku kiranguzo. Ese waba ukeneye no kudutuma mu mahanga? Biroroshye, dutuma icyo ushaka tukikugezeho nyuma y'iminsi 3 gusa. Wadusanga mu mujyi mu nyubako ya Shike kuri floor ya mbere, cyangwa ukaduhamagara kuri 0788357523. IT Zone, accelerate your success. Kigali Universal Language School, ishuri rya mbere mu kwigisha indimi. Twigisha Icyongereza, Igifaransa, Igishinwa, Igihinde, Igiportuge, Igiswahili n'izindi. Waruzi yuko imyaka yose waba ufite ushobora kwiga indimi kandi mu gihe gito? Birashoboka hamwe na Kigali Universal Language School. Ese urashaka kujya muri Amerika, i Burayi n'ahandi? Muri Kigali Universal Language School turagufasha kubona certificate zitandukanye zirimo TOEFL, IELTS, Duolingo, DELF na TEF. Twegere kandi tuguha amahugurwa ku bijyanye na public speaking na interview performance. Akarusho kacu, dufite abarimu b'abahanga bakwigisha indimi ku rwego mpuzamahanga. Twigisha kandi amategeko y'umuhanda, yaba mu Cyongereza no mu Gifaransa, kuba tumva neza Ikinyarwanda, kandi ukora rimwe gusa ugahita utsinda. Niba kandi ushaka kwiga programu zitandukanye za mudasobwa, karibu muri Kigali Universal Language School tugufashe. Dusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Shike muri etage ya mbere mu muryango E046A. Ushobora kuduhamagara kuri telefone 0788364493 no kuri 0787216840. Hitamo kwiga neza hamwe na Kigali Universal Language School. Muri kursi turagufasha nta mananiza. Ladies and gentlemen, dutangiye episode ya 3 kuri Grand Secrets. Yenda cyare Beda Great nko bisanzwe. Aka nagasobanuza imbahaye ikaze. Nshimira wowe waduhaye umwanya wawe. Namwe mwese mwihanganye mugategereza nyuma y'iminsi itari mike mutegereje ko episode ya 3 ishyirwa umurongo w'akazi tayari twakomeje. Bak öğreteceğim şeyler de olabilir. Umwana na papa OG uzwi nka anko we bavuye kuroba no gutarasisi. Bimeze bite? Porampora mama reba. Iki kintu nikizamenera umugati we. Ubu nikigiye kumena umugati we. Komana baba. Bibutsa gukora subscribe. Grand Secrets. Porampora. Babwira ko ushaka kwamamaza, hamagara kuri 0788 88458 tukwamamariza ibikorwa byawe. Abanga bategereje mu rugo ko umukobwa ataha, wapi ntataha. Telefone ntayiriho. Nerede bu kız? Umukobwa yabagiye kweri. Ha? Barumiwe. Sabah uyuyakalmışım. Ne zaman gitti? Nereye gitti? Mbanda sinzire rero ngo nsi. Bakira uko baganira do umukobwa arari. Volcan wakoze neza pe kwita ku mukobwa. Niko. Wakoze neza rwose. Ko baraho. Yaraje. Seferan muri kuvuga ngo kugenda nta appointment ni waba. Ben kimse ya. Hana wanjye. Utugenda nta muntu ubwiye kwere, Nişanlandıklarını. Kwa tugwangakye Selene. işletmenize gerek yok. Impamvu yo kumangakya ni kubera ko nafashe umwanzo wo kubaho. Ikindi nabonye uburyo bwo gukomeza mbaho neza rwose. Icara tuganire. Nta mwanya wo kwicara uhari ankomete. Bugün bana bir Nicyo gihe ahubwo ngo munshakire kuntu mbona appointment. Yahese kandi. vaktinden Allah. Muri Kamayal. Ego mana isi nijoro. Mwana wanjye ibintu biki bijya mbere. hesap kapatmam gerek. Sinakubwiye ko ngiye kubaho. Sinababwiye ko ngiye kubaho. Mureke mbeho. Daha yeni başlıyor. Umukino uratangiye. Barikanga umukino uratangiye. Urabyumvishe cyangwa ari maso. Suat ne zaman çıktı? Ezan vakti çıkmış galiba. Halil öyle dedi. O araba hayatta çalışmaz. Porampora. Ukuyo ngo yabaza Suat ahanari. İstersen. Yaraje ari kumwe n'umwana. Söyleyeyim. Paşamla Beyza'dan nereden geliyor bakalım böyle? Babaanne akşama yemek yaptırma çünkü ya bayağı Abana baraje.
Bravo. bavuye kuroba na Tarasisi nta bindi icyo batazi ko yari papa n'umwana. Mama umeze ute se? Gute ntamira neza uhari mwana wanjye Mama vayo. Uyu mugore ni umunyamabarakazi Balis. Beni vakfa bırakır mısın? Wantwara ukangiza kuri foundation. Ne oluyor Cahide? Cahide bimeze biti? Çocuk kahvaltı. Ha no kurya ibya mu gitondo kwera Sonra eder kahvaltısını. Nta cyararya nyuma. Oluyor biraz zaman geçti. Simbona si hari abishimanye n'abana babo ku meza. Umva inyoro. Umwana w'ikinege yaraje simbona munezerewe uyu hari ubwo mumukeneye. Nyumvire turavugana umusa bitwaye ikisi. Mugira umunsi mwiza. Mama byamuri. Hakuno. Porampora. Episode ya 3 kuri Grand Secrets. Mbihanganisha rwose muzangaye guhera ntimuzangaye gutinda. Ya sanki evde yemek yok, bir kovada balık tutmuş Talat Bey'le Barış Bey. Allah Allah. Ababo ntago bishimira 5 kilo dolapta duruyor. ababa muri urugo. Ver balık. Uyu Gerisini hari tamam, haberin olsun. habe no gufata neza umugore we na mushiki we ni hasi hejuru Zeyra ari he Ay bir değil de. none ahora muri bya bindi bye nuko Bir de hasta. uretse ko yanarakaye tu. Vallahi. Ay Nuru wari hehe yagiye gushoping Tamam. shopping ibiki se kandi Ne bileyim, ağzında bir şeyler, none si ibyagura ndabizi ntawamenya. bir izin alır gibi yapıyor. Yigira nkaho nyine ngo yanyatse uruhushya kandi abari ahagenda. Dün akşam ben Mushiki wanjye rero parayı vereceğim. Ay Nuru na Ezra Çok iyi. mbese kwaje n'abakinnyi agakino ubu tuvugana gushyingirwa mbese igikwi Fazla. arabyemera ninde wo guhakana. Yerine gel. Si wumva se none ndumva nkora uyu munsi reka dusangire agakawa ubundi tubiganeho tubinononsore tayari. Zehira bagiye kumushyingira ku ngufu tu abyanga byemere baramushyingira babace hano n'ubundi ntago ari umwana w'uyu mugabo nagende. Barış için geldim. Hayatta Naje kuri Balis mfite umwishywa umwe dedim. ngomba kumirana nawe neza mu gihe ndahangaha tukisanzurana. Azi ngo nimwishywa kandi ntazi ko ari umwana we nibyo yibukaga. Injira. Şu ısrarla randevu almak isteyen kadın. Wa mugore wakomeje guhateza gura nawe rwose ari hakuno bigenze nte Oradan mı? ameze ate Çok da ni mwiza afite ubwiza aracyari muto Canım. mureke yinjire turebe ubwo bwiza n'ubutafite cyo batazi ari ubaziye tu bitonde. Selene yabaziye ngo ni Selene usomye wasoma Selene. Hoş geldiniz, ben Cahide Çamay. Unyite Cahide Çamay. Selene Oscar. Aha ngo ni Selene Oscar. Size bir şey ikram edelim mi? Icyo kunywa wafata ni ikihe? Murakoze cyane. Bugün hiç keyfim yok. Ntakubeshye sindi muri mood nziza. Ortak dostlarımız araya girince. Urumva rero nimba haraho twagahuye umva sindatwara umwanya wawe humura tuza reka tugere ku ngingo okay? Malum bağış yapmak için buradayım. Ndi hano kugira ngo ngire icyo mbapangira. Başlangıç olarak da 1 milyon. Ndashaka kugira ngo mbe ncoyemo miliyoni imwe mu itangiriro. Uyarikanga ni amafaranga menshi yikangamo yaramusuzuguye Bu yaşta mwiza Selene uracyari muto gusura agatangaza. İnanın yavrularımız sizin Aba bana baraza kunezerwa nawe rwose. sayesinde. Urakoze cyane. Para insanı mutlu etmeye yetmez. Gusa amafaranga ntago yatuma abantu bishima Cahide. By'umwihariko abana nta babyeyi bagira mama cyangwa papa bari bonyine. Niko kuri. Biz elimizden gelen Gusa tugomba kuba ubufasha bwose bwuzuye uko dushoboye. verdiğiniz her Nzamenya ko buri faranga ryose utanze rizakoreshwa neza. zaten Çamay ailesine ve vakfına güvenmesen buraya gel. Ubwo nizere ko nanjye aho naje rwose ari ahanyaho ntibeshye. Konuşalım. Reka tuvugane mu ncamake zibikenewe noneho. Detayları akşam yemeğinde konuşsak. Twabivuze turi gusangira ku by'umugoroba. Leman Çamay'la da tanışır. Tukaza mu rugo iwacu rwose tugahura na Fonda Öyle düşündük tabii sizin. Walemaya Çaman. Bizim evde şöyle güzel bir yemek yeriz. Byiza twasangira mu rugo iwanyu cyane. Kusura bakmayın. Sinabihakana gusa Bir anda bilemedim. ndaza kureba ko bishoboka ko nahagera dusangire. Si wumva se aze mu rugo Peki o halde sawa nta kibazo memnuniyetle. rwose ni kuzo kuri ngewe kuba nasangira n'umuryango hakuno kuri uru ruhande porampora umunyabugeni kazi wacu yarara arimo apakira ibivaze uyavayo
Kolay gelsin. Tware gake tuza. Talat. Kim yaptı bunları? Ninde wakoze ibi? Leman Hanım Ni njyewe nyine nabyatse urushya Miss Leman. boş duruyordu ya. Urumva rero nabonaga bidakoreshwa ndavuga reka mbikore. Bunlar benim ilk çalışmalarım. Ibi nibyo bikorwa byanjye bya mbere nakoze. Ama üzerinde biri eklemeler... Hari uwongeyeho akandi kantu kabigira unique cyangwa se kabigira iby'umwihariko. Sen mi yaptın bunları? Niwe wabikoze? Evet. Yego. Benim eskizlerimin üzerinden geçtin yani. Ibishushanyo byanjye urangije uragenda urabihindura. Hepsini değiştirdin. Byose urabihindura, he? Çok başarılı. Wakoze neza. Aka kari gatangiye kwikangamo. Beğendiniz mi gerçekten? Urabikunze se? Ben kızacaksınız diye çok... Nari nangiye gupapa nzi ngurantibikanye. Kubera iki? Warize? Oya. Yani natsinze ibizama ariko ntago nabashe kuba kwa registrwa. Ntago nagiye gukoresha legislation. Yeteneklisin Zehra. Uri umunyempano Zehra. Bakalım nasıl çalışıyorsun? Ninde wagutoje ibi? Ben aslında... Oya ninjye wabyitiyemo nakurikiye umutima wanjye untegeka. İçinden ne güzel şeyler geliyor senin öyle. Rwose pe ntagatangaza. Kombe hakuno papa wibuka ifite ikibazo cy'ipinda. Kolay gelsin. Ibintu ni waba. Mumeze muti musaza. Na mahoro kuri nge. He? Ni iki se nonoviye ko mbona byagucanze. Güzel. Ankara'daki ihale bu değil mi? Evet. Ose twatendinga Ankara. Urabona tutabasha kwa we wa mwana we turatsinda ariko. Turatsinda. Ntari wasi. Ubishatse nahaba. Squash işlerine benzemez. Bya bintu byawe se na bare simwirwamo hakurya hakuno. Koko. Ariko ngiye byanye nabiteguye papa. Kokos. Pekala. Ne biliyorsun? Okay, ngambwira ni icyo uzi wateguye iki ku buryo wajya mu ntoza muri competition ugatsinda. İhale şartnamesine göre yüklenici firma için. Nkurikije ku kibuga kimeze. Bunları article 36 zose muri zo 9. maddeye dikkat edecek. Umwana yaciye muri contract amubwira ku bintu bimeze amubwira uburyo kuri bank babasha kudeposingayo. Ukaba waje ushobora kuba wazamura 25% baris. Ibyo bisomye ryari se kandi. Baktım öyle sardı. Ijoro ryashize narebyemo ndangije ndatumira ndatunyunguta nuko nyine. Hanım amca. Umwana n'umuhanga. Papa yarikanze. Papa ruburika. Tamam geliyorum bakın tamam. Sawa ndaje. Nereye gidiyorsun? Ugiye hese? Arzu ediyorsan ben... Nta bidasanzwe urumva we mutegura ikirori ndabampare mutegura ikirori wabyita ngo ni ikirori kandi nakazu. Papa yarikanze. Kicyanara. Kombe hakuno kuri ruhande. Efendim Pelin? Yego Pelin. Ama ne yapayım ev işi bitmiyor ki. Nawe urabizi akazi hano nikajya karangira. Bimeze bitese? Annem yok evde ne yapacaksın? Ama ntawe uri mu rugo kuki umushaka? Pelin. Ne oldu söylesene. Ngira niki cyabaye? Ya Pelin söyler misin? Pelin. Akira aho ngo ngiye gushyingirwa nande? Karabaye. Kazım'a mı? Kazim. Umukobwa bamuri yakara. Twumvishe kare. Aneri abivuga. Mama nibiki bijya mbere. Pelin. We. Bwira ariko kuki ibintu bijya kuba ntabizi. Ninde ugiye kunyambika impeta? Mwana wanjye tuza. Bishoboka bite? Kangiye kubwira amushenze. We tuza. Wisakuza. Mwana wanjye wisakuza ureke nkucire mu ncama cy'isuku ibintu bimeze buretse gupapa. Amba bankingira uriya ni data nahoshe. Filime iraha. Kombo yaraha. Yahamagaye igihungu cye atazi ko ari igihungu cye. Çekiciyle koydurdun değil mi? Yok havadan indirdim. Ne haber? Ubundi bonde y'umwana na papa igomba kuba byanga byakunda. Biz olmuş. Nubwo batabizi ko ari papa n'umwana. Demiştim. Bazi ngo ni isano rya onkure. Geldi. Tur atmak n'umwishywa. Lazımda demiştim. Icyo batazi. Aha. Kazaza tu. Umwana yemeye kumutembereza umujyi n'umutwazi mwiza. Batarase batembere barya ubuzima. Episode ya 3 kuri Grand Secret.
bibutsa gukomeza gukora subscribe. Nshimira mwese mwamaje kuyikora. Ibintu ni wane. Uravuga ngo nkwingo bamfatira umwanzuro nkandi. Nta umbajije nki. Uretse gusa kuzicara. Icara. Gittim Kazım. Ndabyumva. Navuga ina mama wa Kazim. Ntago bazaza hano. Tuza. Ya anne. Mama. O kim oluyor ya? Buraya ninde o gutekereza ku mutwe wankingirwa? Ya bir şey. Ntago ari mama, sina data, ntaki ari aho ngaho gusa. We yiza kubaza. Sabah beri dur. Tuza nyine witeze ibibazo muri iki gitondo, tuza nagiyeyo nanjye nazindutse ngira ngo njye kubihagarika buretse rero gupapa. İkimiz de yanarız. Hallettim diyorum. Sen bana güvenmiyor musun? Aka kanya mutereka ngo tubikemure mu buryo bwanjye. Turaza guhura n'ibyago. Tuza agenda gake. Uyu ntabyumva kunashingirwa ku ngufu. Bakamufatira umwanzuro wo gushyingirwa n'umuntu atazi, umuntu atakunze, umuntu atigeze amenya. Ibintu ni waba. Pora. Mbabwira ko wowe wamaje gukora subscribe kuri YouTube channel ya The Great Entertainment. Uri maso we. Uri maso nimba warakoze subscribe. Dukomeza kurya show. Dünya zaten yalan dolan, kaderden kaçamaz imza. Bakomeje gutembera barya isi, barya ubuzima, ibintu ari wane. Nk'ubu mubaye mwara yampaye nakabaye ndangije kwamamariza kwere. Nta restaurant, nta hoteli, nta bacuruzi koko. Nimba utamamarizwa na The Great Entertainment ntago uri maso. Abantu mwese rero mwamamarizwa na The Great Entertainment mwe muri maso. Mwamaje gusobanukirwa neza cyane. Ibintu ni wane. Porampora episode ya 3 Grand Secrets. Turacyari muri Taki. Mbabwira ko turi kumwe na Kigali Universal Language School, aho wabasha kwiga kuvuga indimi zitandukanye, ukabona permis na provisoire, ukabona certificate nka TOEFL, IELTS n'izindi zitandukanye, ukabasha kubona permis na provisoire mu gihe gito, kandi ibyo byose ukora rimwe nta gutsindwa. Hamagara kuri 07803664 mu mujyi wa Kigali hariya mu nyubako ya Chic Floor ya mbere cyangwa se inyubako ya mbere umuryango E46A Kigali Universal Language School. Kombe hakuno uyagombaga kwatendinga ubutumire basangire na fonda cyangwa se fondateri. Urakaza neza Chelene. Urakoze. Zehila siko witwa harya cyane. Nasılsınız bugün? Gerçi çok iyi gördüm sizi. Wari umeze utuye munsi byari neza. Geçti gitti. Okay, nimba byari wane. Buyurun Ceren. Mukomeze rwose mukomeze. Zehira. Efendim Cahide. Şano. Yego madamu Çayde. Remera. Sen mi yaptın? İbi ne wabikoze? Ibi si byawe? Yego. Oğluma mı hediye ettin? Sana kaç kere umwana we wanje impano rero. Sinakwenga ugume kure y'umwana wanje. Shano. Hejuru umushyitsi ari kumva ni murumuna we. Buretse rero film. Uyu biramurya. Misafiriniz gel. Abashyitsi ariko bagize mu rugo kuki uri muravuga umunwa wakurenze. Dero rya mwiza Chelene. We turasubira. Byara muri. Urakaza neza rwose mbabarire. Ntago nari kubona amabara nkaya ngaye, ntago nashaka kwimwe. Nta kibazo. Nuko nazindutse nabangutse muri make. Urakaza neza mu rugo dukomeza imbere. Yarabibona. Yamaje kumenya ko yari muri umuna we. Ariko ntaramenya impamvu bamutaye. Akantu nzakicira ku muhungu wanjye. Hano se mwabantu mwe ku rukundo rujyaho rushaka. Ko niyo wakubita ugakubita niyo wanagira gute tu. Afiyet. Rujyaho rushaka. Murakoze muryoherwe. Ceren Hanım vakfımızda 1 milyon. Chelene nyine urabona yemeye kudushiramo imari urumva koko se. Ceren Hanım
Ben diyorum ki... Harya wari urimo kuvuga ngo Anneyelim. organization ngo ni iki tuyipanga izina rye turesha agaciro oya ntacyo rwose twitwaye gake gake Hem de mütevazı Ceren kız. wa mukobwa rwose uragatangaza imyaka yawe rwose urimo ufite ibikorwa by'indashyikirwa muryoherwe Size de. muryoherwe Anneniz hanımefendi de sizinle mi geldi? mama wese mwazanye sha Kızın vefatından. nyuma y'urupfu rwa papa wawe se bimeze bite Hayır. Annem çok uzaklarda. mama ntago turi kumwe n'impamvu ataje ari kure ndavuga muri Amerika byahe mama kari muri koma Öyle mi? Ne hoş. urumva rero nimba ariyo ari mu nganda inganda bwoko ki zikora ibiki Hizmet sektöründe. ni inganda zikora zitanga serivisi runaka Alan çok geniş olduğu için birçok konuya. urumva barimo gukemura ibibazo byinshi cyane mu kibuga hariya hano hanze akazi ni akazi kazi ni kazi twamwibisheho byinshi ntawamenya Annenizle de tanışmak umudum. nizere kuva bidatinze tuzahura na mama wawe Yani cyane pek sık gelmiyor kendisi. uretse ko nanone ntago akunda kuza inaha ariko umunsi azaza tuzabonana nta kibazo n'iryaryimbwa n'iryamirizi yaje muri uyu muryango abanza amenya ibyawo Çorba gerçekten çok nefis. aka kantu rwose kararyoshye aka gasopu aka gasosi agasupu isupu n'isosi ngo biratandukanye Özel günlerde. Ferhat da çok. ubona amahirwe nk'aya ngaya rwose nta kuntu atategurwa n'agasupu karyoshye gutya İçemedi, değil mi? Affedersiniz. ahubwo kararyoshye mureke duporeze Barış'ın en iyi bakira İşte paşamla Beyzadem de geldiler. Tanıştır. Barış yazanye Oğlum Talat. Avrupa'dan yeni döndü. n'umugabo arabaperezanta nawe Ceren Hanım da vakfımız. Barış ni umwuzukuru wanjye Kirene arabaperezanta uko byiza gura namwe byiza Hoş geldiniz. gura akazi wacu Gülümser. mwicare rwose mwihe Siz kapıda mı karşılaştınız? uhuriye ku muryango Tüm gün beraber. oya twahoranye gute dolaş. twazengurutse umujyi wose hakurya hakuno mwishywa wanjye yantembereje we mwari muri kumwe ati se muhuriye ku muryango mwinjira cyangwa ati twirirwanye twire turya isi okay papa no mwana ntacyo yababuza uretse kuba ari n'ibyo gusa ni onkure na mwishywa pora uyu ntatuje bamututse Zahira yüzünü kurban olurum. hana wanjye koko agasura kawe biti mama ameze neza Tamam mı? byabaye byibagirwe Öyle mi olur mu yavrum? ntugire ikintu ubwira Halil Gitme söz verdim. wihangayika nagusezeranyije ariko Siz hala burada uracyari ariko sha Nereye gideceğiz? none se tujye he çağırdı. Hadi yürüyün evinize. hari yahamagaye se gute mudataha Gerisini ben hallederim. birateguye byose hano bisigenda byikemurira Evet. twese yaduhamagaye cyane Gelmişti. none n'abana nabo bahageze mugende mujye kurya musangiye ku muryango okay murare neza muko dutahe aha ubu narumiwe icyo atazi ko babapangiye mu rugo uyu munsi haraza kuba hari kwaka umuriro nyogoko je ntago wabyumva rwose uzi ngo anko atunganya imodoka mu masoko n'amake cyane Bunda çok yetenekli. Baris ni umunyempano mwiza gutwara ni number 1 ntago nari mbizi nanjye umwe ni umukanishi mwiza undi ni umugutwazi mwiza Olmak gerekli. byiza ku mastering ibintu byose hano muri Istanbul kuko utabizi byaba ari waba Bilmediğiniz içindir. İster ntacyo witwaye nyine ariko ntacyo kubera ko ari umutwazi mwiza araza kugutembeza muri Istanbul tu akugeze kuri ndabeshya Baris oya nta kibazo ndabutwara Gerçekten. biraza kuba ari by'ibyishimo bonye passes bitwaye ikisi mpora gake yakira message Evdesin değil mi? Endam ari mu rugo nyina wamureze tayari wa undi uri muri koma Var mıydı? Ne oluyor ne? nta mpamvu yo kuguma kwa muganga asezererwa agende bajya mwitaho mu rugo kumva ahangaha Değil bunlar. yewe hatogose dufite abashyitsi si abashyitsi basanzwe ahubwo ni ikibazo vayo hakuno porampora gake abakwe mama sekwasa ibi niko kumbe hakuno kuri ruhande Kusura bakmayın.
Benim munyihangane mfite akazi kihutirwa ngomba kugenda. ikram edecektik. Ariko twari tugiye ko Yok. Hayır. Aksine çok ubutanzaza tubikemure neza nta kibazo. Rero ngomba rwose kugenda ndi umuntu w'indi jambo rye ntumubwire mpungenge. İyi akşamlar. Reka tu simbagore ntacyo ndijyana. We Baris. Nta kintu humva. Bitwaye iki sereka ngikore. Muryoherwe. Pora. Nkomeza kubabwira musharinge cyane. Mushishikariza abantu kureba iyi filime ni wane. Bese kararyoshye we. Kumbe hakuno mama gute wajyana nkavuna umuntu gute umbwira mwana wanjye tibika ntibike ngeze acika gende nimba umugabo we yanzuye nuko nyine mwana wanjye genda nugenda nta gikwe udahari nta gikwe uhari igikwe kiraba kandi nagura gicika genda cika mwana wanjye genda nta kundi nyine nta kundi cika ugende omongana muri make arajya hese nta muryango nta nshuti ntaki aho yajya hose baramuzi bahita bamuhururiza gera hano hari imodoka iraha arimo agenda uyu arimo arataha arabanase uyu ati si ngombwa ngo mpereze izo njyane nta kibazo usubira ujye kwisanya n'abandi barebye hakurya abona umukobwa ni murumuna we Zahira uyu nawe ni inshuti barakuranye gusa n'agakundo kaba karimo kundo hari ikibazo oya byose ni wane okay pora ubwo rero urare neza nawe urare neza okay pora gati but arangije ariko buretse gato ndajyahe nibiki bimbo birabo Halil görücü çağırmış. Igikwe hari irashaka kuko nshingirwa ushyingirwa cyane none sura mbishaka ntese katigizanya kufasha uburenganzira none ubwo gute bagusezeranya basezeranya ikintu kitemewe na nyirubwite niko cana nkwereke unjyanese udahari ntagikwe ngo iki injiramo tugenda udahari ntagikwe karabaye amucikishe harimo arabyumvuyo okay gake uyu ntaramenya ngo umwanzi ninde inshuti ninde ntazi ko umwanzi ari mabuja twahuye mabuja yaratugurishije nitwamenya ngo ni ibiki bacaho gucaho Volkan araha takip et şu çifte konu bari abakurikira benim bilmek istiyorum umenye ibijya mbere kuri bo cyane rwose bomeke gake bucece Grand Secrets episode ni gatatu tugikomeje kureba ibi nawe arimo arapanga utuntu twe amenye ibijya mbere mu rugo mama arahari kombe uyaraje ntamubabare rwose mumva munyihanganire muraho bari bahuye kare arabiyaba ko nta gikwe kigomba kuba none banze baraza rwose kuba mware simvakira nta kibazo hari yatwakiriye hari icyo nahombye ntamenye yok sizi bekliyorum twari tugutegereje Gurumsel ngo ni Gurumsel kahveler nerede kaldı ya niko ye hano mu rugo na gakawara utaza gushyiramo umunyu mu gakawa k'umukwe hano kahve kalmamış nta gakawa gasigaye Allah ego mana yesiniriro Allah dünürüm kahve iç okay dusupoza ko turi kunywa gakawa reka tugere ku ngingo itari igisheke sebebi ziyaret impamvu yo gusura rero Allah'ın emri peygamberin kavli rwose Imana duhaye ikuzo ryiza ryo kuba umukobwa wanjye ashaka kwiga karabaye Fahriye'ye söylemiştim biliyordu urumva rero nimba ashaka kwiga dore umugore wa yarabizi rwose evet Aynur nzamutegereza rwose nzajya mutwara ku ishuri nta kibazo nzamutegereza başka bir şartı olmadığına göre kim demiş o none se umukobwa umva ninde wavuze se ninjye wabivuze ibyo ngibyo byo kwiga byanahagarara Adem we mwana wanjye cara bir kere çıkar vereceğim dediğim ijambo ryaravuzwe kandi igikwe kigomba kuba Çocuk oyuncağı mı canım? hako turi gukina imikino hano Ama. burana turabana wo gukina imikino hano kwere
nimba nyine ibintu bitanyuze mu mucyo ntago nyuze mu mucyo. Kimseye verecek kızım yok. Ntago nzijya nkingira umukobwa wanjye. Ndabihakanye. Berebera. Ndabihakanye umukobwa wanjye muwashyingira nkande. Mukobwa nguyu. Gülüyor musun sen? Kuki useka? Sinirlerim bozuldu. Resmen kaçırdın. Pamushenzo nyine ndumva nataye umutwe. Gutu nshimuta. Ntago ari ukugushimuta agatsindwe. Ndimo ndagutibikisha gucika ibibazo. Bu Halil abi hangi devirde yaşıyor? Cahili. Abundi se hariri hariya koko hariri bitebye. Mpenga agiye kugushyingira bitebye. Merak etmesin. Reka mbwire mama uko ibintu bimeze ataza guhangayika. Mubwire ko nacitse igisagara. Porampora. Barış sabaha kaçırdın. None se ubu ntituyobyera? Hayır. Ntago tugiye kwa Pelin. Oya. Tugiyeyo. Annesin. Hariri yatubona. Mujyanye ahandi hari umutekano. Kintura. Niko wakintuwe. Niko. Lan nerede bu? Nerede bu? Umukobwa ari he? Ari he? Dore igisi. Yaba yawutica umunari. Papa. Va mu nzira wa cyanawe. Tanyagera. Umukobwa ari he? Murera nabi shahu. Umukobwa ari. Ndakubita mama ariko. Waretse mama. Wewe mwibyivaga mu mwabana mwereka mudihe reka mudihe. Va mushiki w'umuntu. Umva mushiki w'umuntu. Ngiye kukwita ni muramo kazi we. Wewe. Nkubita ntacyo. Nkubita ariko umukobwa wanjye. Wewe mwice njyewe. Yewe mama. Batakwica. Yo. Bir daha bu evden içeri zor gire. Tamam Halil'im tamam. Unarumiwe. Gel sen gel. Boş. Abantu nk'aba muri iyi minsi bariho. Halil'im tamam. N'abantu mwe buriya. Kandeke kuvuga byinshi. Porampora. Uyaracyacika agenda. Barimo baramuhungisha. Gake. Ya Barış. Baris. Nereye gidiyoruz? Twerekeje hese. Geçmeye karar verdin herhalde. Handi ushaka ko twambuka umupaka ariko. Daha zorlasam İpsala'ya varacakmışız. Ya ihangane gato. O kadar uzaklaştırmak. Gusa ariko ntacyo twanatibika ntari wasi. Ya. Gusa tugiye kugeraho twari tugiye. Kahramanlıklar yapıyor muydun? Erega iteka buri Yani diyorum ki sen... burya uba wumva wakora ibikorwa by'ubutwari. Benim haberim yok. Ndakeka ariyo mpamvu nawe ntapfa kugira ngo mpangayike turi kumwe. Ben by'ubutwari nkora ni bese. Kaybetmekten korktum. Ariko none nshobora kuba mfite ubwoba ko nakubura. Nyine icyo mvuga. Ne bileyim daha önce hiç düşünmemiştim. Ntago nari nzi ko wenda ne olduğunu ve nyine wagenda urumva nyine nkakubura. Kigorye gikunda umukobwa shaho. Umukobwa arabyumva. Ne? Ati nshobora kuba ndi gukora ibi byose kubera ko mfite ubwoba ko nakubura. Kuki ndeba gutyo? Yani dert müşavirin olarak emekli olmamı bekliyorsun herhalde. None surakeka ko ibingibi nge nabivamo nkabirambirwa gutyo oya. Reka iri joro turigumane rero ibi ryacu. Wamugana ejo n'undi munsi. Tomorrow is another day. Cyane rwose tomorrow is another day. None tugiye rero ngambwiza ukuri. Kubaza ibibazo byinshi ariko tuza unyizere tugende. Numbaze ngamujyanye he gusa umusore ngafite ubwa ko yabura umukobwa. Mbere ya mbere hakuno mukabyinira. Barış ben içmesem hem Pelinlere de gideceğim ya ayıp olur. Ese ubundi hari icyo bitwaye ndamutse ntanyweye Zeyra? Ben yanındayım ne zaman içeceksin başka? Mwana ihirwe riboneka rimwe mu buzima gotomera sha. Irengagiza ibyo bibazo bakira. Wow Baris. Muvande. Bir numara yok haberler sende. Agashya karahana akahese. Yitwa Zehira. Arkadaşlarım Nazlı ve Serkan. Uyu ni yitwa Nazal. Sen bahsetmiştin bana. Simuri inshuti harya Değil mi hani liseden? Warabimbwiye ngo ari couple nyine ngo kuva cyane rwose. Zehra. Urabona uyu rero Zehra uyu nguyu mubona ni inshuti kuva mu bwana. Tam bilmiyoruz. Kuki tiye tukumenya ariko ubundi sha. Nuko bitari ngombwa. Wiki? Kafamızı da aldık. Sheri buretse reka tugende amusubije nabi. Nuko bitari ngombwa kumenya nyine. Kaya agashami kambwira nabi. Fena bozuldu. Ya ben çok özür dilerim. Yani bana bir anda yarakaye.
dayanamam. nashaka rakari nanjye uko yitwaraga ntago binshimishije. Ama ben de ndabyumva n'ubundi kihorere. Biliyorum. Banigize gutyo nirengagije. Ya Ndabizi ubizi utese. Serkan fazla gevşek. Sekari nyine ari aho ngaho aramutse agize gutya ngo mpimpi byaba ari waba. Dediğim gibi Buri gihe bajya kuvuga ko adabında da umugabo urya yitwaza akantu gato cyane gatuma inshuti imucaho. Bivuze ngo rero we n'umukunzi we bagize akabazo mu gihe urimo uramwereka affection y'ukuntu yaza ati bikiri wawe. Bivuze ngo umukobwa nawe aragukunda cyane. zaten hoşuna gidiyor. Rero ubikunze nawe byaba ari wane. Gusa ariko ntago nzi ko ari ukuteye, ntago ari ukuteye. Umukobwa aramuzi. Ibintu byose barabiganira. Ngaho ngera ugotomereho. Ati suku uteye. Wanga kumwereka ko hari icyajya hagati yawe mbere hagati yawe nawe kuko abonye ko hari ibyari umukobwa ahita turiya musore akaza gusanga kandi nawe udukobwa nka turiya dufata ntudukunda. Porampora. Tugaruka hakuno mu rugo. Dore indamu. Yeni hayatına hoş geldin Endam Hanım. Urakaza neza mu buzima bushyashya indamu. Ubu ngiye kukwitaho nk'uko nanjye banyitaho imyaka yose. Mvu umukobwa. Ugira ikibazo? Tamam. Byiza. Peki ben Ceren Hanım'a ileteceğim. Seren ndamubwira nta kibazo. Bahsettim kusura. Kandi wihangane kuba nk'ubangamiye masaha. İyi geceler, sağ ol. Urare neza urakoze. Hikmetin amca. Ninde Uncle Menthil? Muganga. Çok iyi bir bakım evi önerdi. Yavuga ngo rwose dushaka ukuntu tumwitaho hano mu rugo. Yani umuntu wamwitaho kurusha uko namwitaho ninde ubwo. Yanımda kalmasını istiyorum. Umura ntago nzatuma rwose agira ikibazo. Sen bilirsin. Ne ikram edeyim sana? Hiçbir şey içmem kızım. Gel otur şöyle. Umukobwa mwiyitireho. Ariko ubundi ngo iki Uncle. Ntacyo reka nicare gutya gusa. Hanyuma se ya foundation wayisuye se cya kigo. Ne? Cy'imfubyi wagiye kukijyamo. Tanıştım. Wahuye nabo cyane nahuye nabo umuryango mwiza Chamaya family. Sıcakkanlı. Abafite amaraso ashyushye mbese nk'umuryango mwiza tu. Kızım. Nk'umuryango wa nyawe. Onların senin hikayenle bir ilgisi yok. Biliyorsun değil mi? Muko ariko nta hantu bahuriye n'inkuru zawe. Ama hoşuma gidiyor. Ntabyo ntaho ndabizi ariko ndabikunze. Olmanın tek yolu da bu. Ni ukugira ngo njye ngumeho hafi aho ngaho tu. Yavrucuğum. Bereke ko mpari nk'umufasha kubera ko ndi umukire. Ben de hafifleyeceğim. Biza guhura umwana wanjye. Wari kuza kuba rwose. Affetme. Urura umurimo mu mwijima. Uragira ngo nibagirwe se? Kimi affedeyim? Ntago yababarira rega nawe. Hangisini affedeyim? Mabarire nde ubundi. Aynur'u mu yoksa Aynur cyangwa Endam? Yavrucuğum haklısın da böyle. Merak etme. Uri mukuri Kimseyi öldürme. Ubona nta muntu nzica nimba aribyo uvuga. Reka nanjye mbababaze. Si ibyo ngibyo gusa. Nta muntu nzica. Aynur ni nyina. Endam nawe ni nyina. Nyina wamureza ariko utarigize umukunda. Endam n'uyu nguyu uri aha ngaha. Aynur ni mama. Kombe hakuno mu kabyiniro. Ongera. Oya kuri nge birahagije. Ahubwo wowe uracyari ku karahure kamwe. Nge ndi butware. Koko se urakoze. Bashyiramo ingwatira. Oh. Iki? Iyi ndirimbo nyikunda byo gupfa. Urumva? Tayari baza kubyina. Akaririmbo kajya mbere. Wowe nanjye nawe turi kumwe ni wane. Twaremeye kuba turi kumwe. Uriya mukobwa atakuvanaho ijisho nahoshi. Durumun benimle çok alakası olmuyor. Yani Nazlı daha önce... Uriya se yakora n'iki nkange reka umugore nk'uriya se shaho. Uriya ni ukumukubita ikigira akati bigapfiriye. None wasanga yifuza ko yaba ari mu maboko yawe aka kanya. Yani biramureba. Amaboko yanjye se yarimo ntago mubona. Oza amaboko yanjye abantu yafashe ariko buriya ntago yigize abishimira nk'uko naba nishimye aka kanya. Ngo mutoma. Mukobwa yikangamo. Humura ndi kumwe nawe ntabandi nareba. Urahari kuri nge n'iby'ibyishimo. Ariko bo noneho kuko mbese ubundi urebye umukobwa uzi n'ikindi. Geç oldu gitsek mi artık? Bwije dutahe.
yo umukobwa nawe akunda umuhungu ariko afite atansiyo mama yaramubwiye ngo reba ariko ntukorewe mwana yanjye uzi ko cya kintu burya bya bintu byakunze we nta kintu mwumvamo karimo we yo kombe hakuno grande sel ari ku icupa ry'umuvinyo kanze n'inywera nica ingwaga simaranye imyaka n'imyaka buyirwa bansereza hakurya hakuno ngurishwa njugunywa nkubitwa yakira message turutse kwande iravuga iki tayari bamaye amafoto karabaye iyo cya gisore na murumuna we senin için diyorum güzel kardeşim byiza cyane muvandimwe muri kumwe rwose do muraberanye ubundi hari ukuntu ubona ikintu umuntu atanavuze ukabyibwira ukuntu umusore yemeye kwitanga agahita amucikisha byose ukuntu amubwira ati tugende nkujyane udahari ntagikwe iyo ngoye nawe si umwana Suat bir şeyler yap lütfen. Suat wagize ikintu ukora se nkora iki Çayde Talat. Bilmiyorum. Sen oğlunla ilgilensene biraz. ita ku mwana wawe Baris ntumusige Baris n'umwana wanjye Çayde Ne? gute namubuza ngo iki Ne demek canım bu? ushatse kuvuga iki mukundwa ushatse gusobanura iki nyine Vermedin ki. none se ntago ndi papa Kendi çocuğummuş gibi. neza papa ntago yarari umwana we neza Aklına geldi baba. akamuha uburenganzira bwose ukanzwe n'iki karabaye Yarın Ankara'ya gideceğim. nibyo kuvuga ngo nite ku mwana wanjye nkaho ntigize mwitaho tuza Dur gitme. Ne olur gitme Suat. Bak bunlar analı. wirakara Suat aba bantu nge nabona hari ikintu kinteye ubwoba Lazım hayatım. Güzel. ugomba kuba uhari rero Kim gitsin? none se ntagenda ninde uragenda ngo ujye mu kazi Baris nagende Baris Yalvarırım beni burada yalnız bırakma. yine nakwifuje ko utakansize Ne yapacaklar sana? Çahide he? Ya Talat sen yokken şirkete gidip gelmeye başlarsa? Ya sen... none Tarati aba yagize ikintu akora ugasanga atangiye kuducamo Annem ona yetki verebilir. urabizi mama kandi bavuga rumwe yamureka rwose byose akabitwara Baris ari he ntago mbizi yasohotse yagiye Duru kaçtı çocuğun tabii. Açmıyor telefonunu. ntago ari kwitaba na telefone Sinan'ı ara hayatım. O organize eder. hamagara Sinan Birlikte gitsinler Ankara'ya. basanga rwose bari muri Ankara barebe ko hari icyaba kumva abangaba hakuno yarimo araza we yabonye akantu tu umwana w'umukire aramukunda umwana w'umukire aramukunda Beni Pelinlere bırakıyorsun değil mi? Hayır. Pora yeah Beni Pelinlere bırakıyorsun değil mi? unjyanye kwa Parin sibyo oya kubera iki Çünkü senin ni Pelin bir yer daha var. kubera ko hari ahantu henshi nakujyana Bu gece bu kadar erken bitmesin. wenda vuba biraza kuba birangiye Peki. none se ubwo ni hera tugiye he tugiye nuhoshe pora Baris yego Askan. ntago turahagera se Tamam işte Askan. tugiye kuhagera none se kutamvana intoki oya haraje habure gatoya Durduk. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben elimi çekeceğim. Ama sen gözünü açmayacaksın, tamam mı? Tamam. Söz ver. Söz. reka ngira utwo ntegura unsezeranye uhumbura amaso ngo nuko navanyeho koko cyane ajya imbere ye aranyanywa ngaho humbura amaso cyangwa se yes fungura amaso nyine İnanmıyorum bu gerçekten. Barış ibi ntabwo nabyizera Hayır. ibi ni ibiki İlk randevumuz. bifate nkaho ngusohokanye kokos
Ben o gün ilk defa dışarı çıkacağız diye... Ntabwo uzi shaho. Biliyor musun? Ubwa mbere ku bintu nk'ibi ngibi rwose uzi kwirira urebye nabi mbese cyakubwira. Güzel. Ni byiza cyane bakiri aho. Babacım merhaba. Ibiki bijya mbere hano. Ne kadar Papa umeze utari vardır illaki. Tuba dufite impamvu tuba tuzanga urumva we muze. Tamam gençler. Ha okay musore muto ntacyo. Mukomeze murye. Umusore araho yabwiye umusaza ushinzwe hano aramwakiriza kumwakiriza Baris. Güzel. Byiza cyane. Rüya gibi. Meze nk'uri kurota. Urabikunze cyane. Ngaho ngwino tugende. Yardım lazım. Bakayım. Gayet başarılı. Gayet. Twagiye. Yeah. Bana ne Pora dünyanın bargis bitecekse iyo baza kuba bafite uburenganzira yolu korkum yok babishyira ahagaragara kuko barakundana bya nyabyo. Umukobwa akunda umuhungu ariko kubera mama uri hariya yanakwica umuntu. Umuhungu nawe akunda umukobwa bafitanye amateka menshi. Wibuke niyo agize umukobwa ateretera amubwira ati sha niharengaho iminsi 19 nzaba nzi ko ibintu ari wane. Nta mukobwa wajya akundana ngo bamarane iminsi irenze 18. her nefesin sebebi sen. Gusa iyo baganira ubu urubona mu maso yabo. Dünyaya bir daha Mbibutsa ko uyu munsi wagana IT Zone niyo gisubizo cy'ibikoresho by'ikoranabuhanga. Wagura cyangwa se ukarangura mudasobwa, computer, laptop cyangwa se desktop. Ukagura telefone z'ubwoko bwose butandukanye kandi ku giciro cyiza udahenzwe. Ushaka imwe kandi banaguhera ku kiranguzo. IT Zone ari mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Chic. Umuryango etage ya mbere mu muryango wa 47A. Ubu tuvugana hari n'ishami i Musanze. Bantu b'i Musanze ni mugane IT Zone. Ubundi dukomeze turye show. Hamagara kuri 0788357523. Ubundi dukomeze turye show. Ibintu bigende neza. Pora. Hari byo nkomeza kubabwira, nimba wamamarizwa na The Great Entertainment uri maso. IT Zone bari maso. Mubagane cyane. Porambura uko amasaha agenda yicuma. Niko ubwiza bukomeza kugenda bwigaragaza. Pora. Aha. Gake baje hano. Seninle dışarıda böyle özgür olabilmek ne güzel. Mbega shaka unari byiza mu isi yo hanze uri free wisanzuye. Kome mwidirishya do. Korktuk galiba. None se ubungubu mana nge ntabwo nzi bikurikira. Use nta na urimo indani arabizi umubano waba ngaba. Nyine urabona icyo mvuga. Ngewe ndavuga uravuga iki muko? Çok cyane agatangaza iri jonda gushimira cyane. Reka ingo. Teşekkür. Wakoze nawe nta kibazo. Ben de gelmeyi kabul ettiğin için. Rwose igihe cyose niteguye kukwakira turi kumwe. Ntari wasi. Mana yanjye cyakubwira icyambwira iki? Kutagenda cyakubwira. Genda nyine ndaje. Umukobwa yanze kugenda Paris. Yego. Beni üzme olur mu? Ntuzambabaza. Sinzigira nkubabaza yo. Kakajambo kankuza ahantu disi. Nyumvira amagambo y'umukobwa yanze kugenda. Beni üzme olur mu? Ntuzigera umbabaza. Habe na gato. Never. Habe na gato. Abandi bana. Usanga ari rwantuza. Aba hatogose koko. Yarakomanga ntazi ko bamubonye kare. Amanura ikirahure.
ndacyakubwira. Ehe, mbibona. All right. Okay. Güzel. Perin, byara gatangaza. Muko genda gake mama tatwumva. Ntago mbyitayeho niba mwaryanye mutaryanye ndibashaka buri wese abyumva. Wasinze wa mukobwa mo gake. Gusa ariko mbeze kunywa n'ibyishimo ni wane. Deka kokos. Kombe hakuno. Kuri ruhande. Uyu baramukomangiye. Saa cyenda ni numamagayira. Ninde uri murampamagara kwere? Ninde umpamagara? Oho, aza kwitaba. Günaydın Sinan kardeşim. Sinan, meze bite? Paris. Aya masaha uran ukora iki? Saat var daha uçak. Ibitoze byari binyishe sha aya masaha. Ya ne demek nereye gidiyorsun oğlum? Mesaj attım ya sana ben. Bit ariko sha, Niko. Sana haberi yok ya. Babam da aramış. Gideriz Ankara'ya, bir şey değil, gideriz değil mi? Ankara. Gahunda ni ya Ankara. Koyu mwana w'umukire. Madem senin haberin Musa. mı gördün beni? Niye geliyorsun? Ubu koko aya masaha hageze. Wowe nawe mwembi uko muri ebyiri, wowe nawe nyine tu. Koko singira abona ngiye mu kazi numvaga ntekereza akazi. Koko se. Ben duygu. Barisi ko nkoze shaho. Niko. Ngira sha niki cyabaye. Wari uri kumwe nande izi saha wimbeshye. Zehra'yla. Nandi kumwe na Zehira. Zehra. Konaktaki Zehra değil ama. Zehira wa mukobwa wanyu cyane. Harundi uzi? Hanyuma. İşte yani. Hanyuma siki. Ne bileyim abi çok acayip her şey. Böyle bir nyine byose byabagatangaza nyine ndavuga byari bitangaje. Size geliyor. Ngo mbe ndarakaye rero. Mu rugo arabiba bibaye ibibazo. Bambonye Baris. Nubwira ngo harire byagenze gutya. Dedim yani Zehra. Bararakaye. Urumva? Unuko nguko. Urakwe. Size geliyor. Urabutoboza hano mbandarakaye. Mbamvuye mu rugo. Ndimo ngenda rwose nje kukureba mba nkubitanye na Baris. Halil görür. Ndanye mubwira ibya harire kuntu washaka kugira ngo nkingirwe biba biwaye ba. Ubu nanjye mbandarakaye. Uburakari buburaze rwose numva mbaye gisazi. Kwihangana kubona Zehra agiye guca ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndavuga nti ni wa ba. Gushyingirwa n'undi muntu atigiza nakunda. Ben elimden ubwo rangira mfata ikiganza. Barankurura. Arambwira ngo ngiye ngo urumva ngo ibyo ngibyo ngo bya Perini ngo nahoshi. Ngurumva ngo nkwi kuko nayo mbwiye ngo nje kukureba wumva. Bizim mekana gittik. İşte dans ettik. Ubwo tumarana umwanya rero. Yani bir ara neredeyse böyle neza tuba tugize ahantu heza cyane. Buretse sha ntabwo wabyumva. Byari ibyishimo byiza. Saydım. Yani ne olurdu ben de bilmiyorum. Ndavuga urumva rero. Sonuçta kolay. Hakurya umwe ari kuvuga ibyo undi akavuga undi ibyo hano. Yok artık. Ceka nisi cyakurikiye. Urumva? Ibyo byageze ko ndi baye mutima. Anlat. İşte nese nta kintu yavugaga wenda avuga ngo nkwingo nkwa. Nyine urumva byari byiza. Çok güzel. Nyine ndavuga byiza cyane turi kumwe. Ya ne bileyim abi ben nyine ntabwo nzi ngo byayimeze bite gusa Zehira bwa mbere ngiye tunamubonye bwa mbere görüyor musun ukuntu yandebaga wajya ngo bwa mbere tubonanye mana we yewe data we umva gutunyugunyu turi kunyirukangamo gutya nubona amaso ye mbona ibintu by'agatangaza turi muri paradise yansezanyije urumva ngo ntago azigira ndakaza ngo ntazambabaza urumva nyine mbese nawe urabyumva koko se dore sha çok mana yanjye ndakwishimiye disi batazi mama nabimenya zakica kakanyuzwe kacitse urushako wicunga y'amazi uri murogamo ni mabaya kubera iki yani utanmasan aşık oldun Zehra'ya diyeceksin ariko ntago igihe cyo kwemera ko ukunda Zehra cyari cyagera nturabimubwira dersin sonra kızı ushobora kubimubwira ukamubabaza arkadaşımı kaybettim diye bikarangira nawe wibabaje cyane kurushaho kalırsın vallahi bu sefer bende nk'umuntu wafataye inshuti magara wasanga atari urukundo cyane rwose gusa ni urukundo twe turabizi ubundi hari igihe umuntu muri inshuti mugaciringa kuri buri kimwe ariko haza n'ijambo ndagukunda bikaba ibibazo nimubizi rata gusa abona ibyanyabyo uyu nguyu aba ari kwinywera to benim annem mama mama mwiza
beni al. Fata mu maboko yawe. Sensiz. Mwiza Selene. Ngwino hano Volkan. Uyu nawe yaratashye. Ne yaptın? Hallettin mi? Wakoze iki? Wasoje cyane byose umbwiye nabikoze. Güzel. Byiza. Hadi şimdi git yat. Ngaho ujya kuryama. Cemal'lerin konağa gideceğiz. Mu gitondo ndazinduka nge mu bigunda. Reka mbite gutyo. Yarın sabah. Arajya kwa Kamaya. Rya mukecuru ngo nayinuru se shaho. Ya baba. Ni waba. Kumbe hakuno. Kururu ruhande. Uyewe gusinzira ategereje ka message ubuseka atampa message nkamubwire ngo waraye ute waramutse ute mukunzi. Uriya nta kintu kirya nka message y'umukunzi. Ewana niyo yazi kubwira naba ariko ari we tu. Uraserebura. Mano wagiha cya message. Wamuha message. Mehmet arahamagara. Benim ablacığım. Yego brother. Neredesin sen? Bütün urihe wa mukobwa we. Telefonun kapalı. İjoro ryose telefone yawe itariho. Herkes Batirangira yashijemo umuriro. Yaktı, yıktı ortalığı. Annem zor aldı. Papa yakoza mabara. Annem nasıl iyi? Mama mezate. Geliyorum ablacığım ben. Ndi mu nzira ndaje. Ne oldu ya? Mama wibuke bamukubise. Ya Halil abi annemi dövmüş. Bamutonganyije. Bamubwiye nabi. Musaza we disi amuri yakara. Ni gasaza ke badahuje papa. Bombe hakuno. Uyu nguyu ibyo yakoze nawe biracyamugaruka. Imbogo kazira mwinjirana. Intare y'ingore hasi, imbogo kazi hejuru do. Bites. Mama mushyira hakuno akazi kisi. Nasıl? None so. Yeni odanı beğendin mi? Icyumba cyawe gishya wagikunze se? Rahat etmen için elimden gelen bütün her şeyi yaptım. Nakoze igishoboka cyose ngumve uri comfortable. Nuko nanjye wabinkoreye we. Ngo komana baba. Mukobwa ra tangiye kwibuka umunsi umwe igihe kimwe kakiri akana. Nawe ari kwihorera. Yaje hakuno to. Anne bak bu senin. Mama reba hano tuno twawe. Jalan. Kamuvugiriza umwironge. Yeter. Wacyana we. Umutwe uri murandya. Birahagije rekera. Kanga kurekera. Yeter. Warwana we. Nakubwiye ngo rekera. Yego mana. Gwina hano. Gel buraya. Cyano se cishwa hano. Mama wandetse ari cishwa hano. Ntago nzongera mama cishwa hano se nyine. Mama ntago nzongera cishwa hano. Yürü dedim. Cishwa hano. Mama burije ariko cishwa hano. Cishwa hano. Yaragafashe. Baragasora. Dore igihano. Umwana w'uruye. Yakasa. Cyamujugunye hanze. Mama mfite ubwoba. Ndambwira ko abantu nk'aba babaho. Nawe ari kubyibuka. Urabyibuka? Ntabwo nzongera kuvuza umwirongi mama mbabarira. Wibutse ibyo wankore wankecuru we. Kakana nawe kabucurangira. Cerene ni umugome. Njye mvuga Cerene nkuko babivuga cyangwa njye mvuga Serene. Hindukira wumve neza. Çok seviyorsun bu şarkıyı biliyorum. Sen şimdi güzel. Indirimbo urayikunda cyane sibyo? Rero ryoherwa no kuyumva. Gereken. Rwose uretse we rwose. Annem daha var. Hari undi mushiki wanjye mfite murumuna wanjye muri make na mama bakeneye kumva indirimbo nk'ingi. Mbega umugome we wihangane. Ikibazo nuko utakibasha kumuvinga ngongera unsore hanze. Gaho rwakira urubizo. Aha. Ubugome ni huguha.
ariko buriya disi uwugize nabi si ngombwa ngo nawe umugirire nabi. Gusa uyu mwana baramutocarinze yaciye muri byinshi. Isi ntisakaye, uyu munsi ni wowe ejo ni njyewe, mbese twese twanyagirwa. Nguwo buriya isi itarabonera usi itarakaranga nuko ibitaramubonera ikirungo. İyi yolcularımız, sevgili çocuklar. Bagenzi bakundwa abana, Alçalmaya başlıyorum. Tangiye kwerekeza muri Ankara. Alayınız. Ankara. Mwite ku mikandara yanyu neza. Arkadaşlarım lütfen. Bombo yongoyo do. Igitwenge ni cyoshe. Baris. Oyo mu kigo kiba kirageseka. Man urimo atekereza iki ko muri uri kwisetsa? Ntago wamenye ibyo ndi gutekereza sha. İnince Zehra'yı arayacağım. Ndi buhamagare Zehira. Bir laf dinle. Annem fark ederse ortalığı ayağa kaldırır. Sonra... Nyamaze shamba mawe nabimenya. Zehira sinzi ko azadiringa nabyo. Biraza kuba ari ikibazo. Kombe hakono uyu arimo arataha. Aze kureba mama. Porampora. Zehira! Akigera mu rugo. Biliyorum Cahit, ona bak. Dur orada. Hagara aho ngaho. Nje kura mama ariko. Iki si urakekura kora ibiki? Urakekura kora ibiki? Reba hano. Ibi ni iki? Ne mal olduğunu. Buri wese yabimenye. Halil Efendi. Buri wese agomba kubimenya. Halil Efendi. Hariri ngwino hano. Dans ediyordum. Twari turimo bivuze ngo ya mafoto nawe yayabonye. Muze hano. Yaptı bu. Nibiki se kandi? Senin namusun. Iki ni cyo cyubahiro cyawe wambwiraga? Iki ni cyo cyubahiro cyawe uriba hano. Yego mana. Yesu Kristo. Oğlumu ayart. Umwana wanyu musediyosi nga nasoni. Ne olacaksın? Ushaka kugira ngo umugore muri iyi nyubako? Niko. Ndagushyingura shahu, ndagushyingura kumbi inyuma y'igipangu. Uyu arimo arareba. Ndabica gake. Shyano wowe. Ngiye kukwiyicira. Niko. Shyano wanga igikwe. Ujya kwipendeza ku mwana w'umukire. Mama vayo. Zehira mwana wanjye. Ndakwica wowe. Ndakwica. Hariri. Tica umwana wanjye ariko jya ku ruhande. Jya ku ruhande. Dore ubugome. Icyo sasa Kerene atazi ko Cahide ari we wamugurishije akanatanga, mbese niwe watanze pasi, niwe wateguye ibintu byose arangira aramugurisha. Ibaze nabimenyana no sasa akanamenya ko mama nta ruhare bigizemo, akabona n'ukuntu yatocarinze umuryango we. Ariko mwebwe nta kintu mwumvamo. Sasa undebere hakuno. Tarati na nyogokuru barimo baraza, babonye ibintu ari waba. Ariko se bitebye shyano muhungu wanjye kureye cyangwa se mwirukane tumuka muri inyubako. Mwirukane ntuzanagarukemo hano mu nyubako. Ntugomera kujya kwaba. Soka uyaza gutabara ariko urera cyakubitwa. Mama nawe ari hasi. We birahagije. Urakora ibiki? Gira imyitwarire, gira inyifato. Tarati mama kugera hano. Dore umutima. Mama yifite indwara turabizi. Filimi iraha. Mama hasi. Mama Remani hasi. Mukecuru ni ko bamwita yitwa Remani. Uyu nawe arikanga. Nyagasani. Mama ndebere nawe amabara. Uyu we nta nicyo bimubwiye. Nashaka apfe. We nta nicyo bimubwiye. Nashaka apfe. Inyubako yanyu iravumwe. Irakavumwa nako. Inyubako yanyu irakavumwa. Ni muhoshi. Remani. Mama. Mama. Uyu yarangije ava ntumbaza none ngarerekera hehe. Byaramuriye. Ubuzima ni bubaya. Mama ati Zehira naho kurikira umwana we. N'abantu ubuzima ntago buba bworoshye. Ibintu ni waba. Zehira mwana wanjye. Yo yareba arakora iki biragenda biti. Zehira mwana wanjye. Zehira ari macaho. Mukuru waraho hafi. Mama ari hamagara. Ari ukugenda ugasanga ibibazo biranabaye. Akira aho ngaho ka telefone.
Alo Zehra'm kızım. Zehra. Yego mama. 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 Zeynep. Erega ni Zeynep karabaye. Ho. Ati mama ni Zeynep uri muravuga. Firimira. Numvishe neza cyangwa mwihangane. Zahira mwana wanjye. Alo mama. Mama. Zeynep. Erega ni Zeynep uvuga. Ni Zeynep. Imfura ye. Imfura ye. Azi ngo yarapfuye. Ndumuzi muhamagaye cyangwa mama yaguye mu kantu. Mama yaguye mu kantu. Bini ikimwoka cwamwe. Episode ya 3 nuko igenze. Muciko na episode ya 4 ndabakunda cyane. Imana ibarinde tubonane muri 4 mukore subscribe twagiye. Peter Grot.